Tabuk first nong ni screen no kana first number point number one rescue by God. Rescue ni meaning mane no phiok mong jengjalan theke phiok mong kaisa ekdom kirmaisa jagani theke phiok mong enke amano salvation khabo kaito ni samungse Bible clear chengdop jimi paithak jora Genesis to Revelations abo sabni samungke abo kubi kathang kaito ni samungse abo Trinity ni samungse fasazala follow katan samungse abo borok ni samungya haina bagi King David Psalm 118 tamsa the Lord is my salvations or abo hagi saya the Lord helps me save myself ni saya ro King David amde ki saimang kamu kaito rana subawo haina bagi ang sak jengzal theke yok uibo phakya ani wan samung bai hani saimang kamu amti saya woi tam sangke Bible clear the Lord is my salvation kaito salvation ni author salvations ni akogno sing thasingo sing khana lakya salvation business sakang busuk jengzal busuk kotor busuk abo chuksu ya jaga sing klaijak ge salvation bo busuk sa abo morok ni samung busuk se abo value ganang samung abo sing sui baya tamni kan kethei tongma bagai Bible tam clear sing saimangka borok ongkha bo kemajak bo sumsoko kethei bo asumsoko kethei ingei bo asumsok ni bo seleng hani bo sajak Ephesians 2:1 rogo borok advice by mathangjagi maya kethei borok khnata kok kerang kothma kok by mathangjagi maya tamoi mathangjagi manke tam ketheni kethangi manke abo kaitoni samung baisi a kaitoni kok baisi mise salvations abo chengdrop ni simi na abo kaitoni samung simise aro borok ni samung krei sing borok ni samung ui tongkhake sing wansuk tai sing adamo sing fully kethia sing abo adamo fully kethia ngui tongkhake aw thik no salvation so ani bo samung tongui mano te kaitoni samung tongui mano hnibo sing sai mano kintu abo ya reality abo ya kethei borok sak no muthangi mai bo kas kethei haini bagai o the Lord is my salvation balakino gothok jak kok sing totally kethei ma bagai a totally abo kaitoni samung no mangnai sing tam kethei ge sing saimangka adamo kethei bagai kethei borok sak kethangai phaimia hai ke bo ote kethei ya ote kethang na nangnai bo totally kethei ge bo abo bo sak kethang se ingai maya amagi salvations abo fully starting to chengdrop ni simi kesani samung tung paithak jora abo fully about God alone kaitoni samung sabo Ephesians chapter 2 verse 1-5 John chapter 6 verse 44 Rumni chapter 9 verse 16 no all verse no context by pori naizadi whole chapter by pori naizadi no wrong mana abo salvations unka kaitoni samung simise get not clear kind of first number point rescue by God the Lord is my salvation our fully kaitoni samungsi sing ekdom chuksu ya jingzala kalaijak ungjak kethei a nature ni kathang khainan gyabo kaitoni samungsi misi bini samung bai simisi sing kethani kathang ngai manu second point salvation unka phyokmung sumsokni yakni phyokmung ta kaiton thamsini sing Matthew chapter 1 verse 21 anugo you shall call his name Jesus a sajla phainai ni mungnai Jesus tamningke bobin borok no phyokna bagi se phayo tam theke phyokna bagi phainke sumsokni yakni Matthew chapter 1 verse 21 sumsok kaisa abo just kaisa bad habit ya bad lifestyle ya bumo phan kok khnaya abo simi ya sumsok church thangya india tongmani abo simi sumsok ya por leka thangya tongmani abo sumsok ya drug side tongmani simi abo sumsok laya sumsok mane na bible clear abongkha a sristi kortani against so salbrum rum no sang samungklai phaimani sini mind sini thought sini work joton kaitun against so mang se sang khlai phayo ase frun simi sin bukha sin wan sumung sin samuro joton kaitun against mang a bible against mang abo srai sang hostile halo khamya kathang kaitor bai tamni ke sin thani a adam ni thui tong bagai sristi korta a author ni against samung kham bagai no sang tamo nukjak ke kaitun biskang sang guilt kaitun biskango a guilt and saman ke law breaker promise breaker kaitun ni biskang kok
tei tongui mayan bagai tabo khoroksa criminal bono বিচার সভা বাচার ka judge ni bwskang bachar ka ke bini chaya mangsi abo haini sin thani mungsapan kaham se krei sing law breaker promise breaker amona guilt before god bondage of the will bondage of the will ni abo meaning ke tamo sana ke sorol kok borok bai santhang ke sin musu musu kare kaiton thani phanani kaiton kokti tongnani thingna sarai furun chimi nang Sunday school thangi tongi mano hai himpano bible ni a 10 commandment khuluk nai di yang samai katal ni abo khuluk nai dia first greatest commandment nin kaitona khabai khokbai pholabai hamjak di mani na hamjak di man nang maya tamni ke nin thani adam ni thui tong thingno nang 5 second 10 minute gonta kaisa salchan bagai mano haiban consistently kathang tongfrun chimi ase frun chimi thyasak jorol nang kaitin kokri tongui da man maya abo tan bagai ke a adam ni thui tong bagai bondage of the will sang kaitin thani phanan musung musu kare abo sini lack of intellectually lack of gyan ni ko gyara sang spiritually dead ni bagai sumsogo kathai ni bagai phola kathai ni bagai a phola kathai ni bagai sin bathai tam nukjang ke sin bakhawa corrupted sang Matthew rong no sin bakhang ekdom corrupted natures kaito ni kokti tongna ni musung kare bini a holiness ni ti musung kare ang skang mo sajak kathai borok samung kahamda khlaimano hasakani समाज ni mokolo borok ni mokolo haibano kaiton standard ti tongui maya thopsapano salvations abo haino mothang abo haino sumchokno yakar ka magnang khe haino nugya khair ka amtiya salvations abo soi soino deal khayo salvation pula tamang ke sumchok ni theki phioknani the second ke god's wrath sumchok ni man thai tam ka kaiton thamsi Romans chapter 5 verse 9 we shall be saved by him from the wrath of God sumchok ni man thai ka kaiton ni thamsi se agi rang pusak kering tongman tau ka rang ganang ka opo ya salvation sum jong theke phyomung teke sangke kaito ni thamji ni theke phyomung bin judgment ni theke a red no sang buji fruta wan suk ke kaito ni just kaisa borok ni emotional trigger ngai bin zolim ni wan suk haim pano sang bible khulugu nai nai mano a red man ke kaito ni holy si kaito kathar ma bagai ba thop sapon gadali si maya a sum sok bai the salvations abo sumjong theke phyok mungbo teki sangke kaitoni judgment ni theke bo je judgment sung manjak thai tongmani abo sa manjak bin sajla manjak kha dari busu se khna to kok abo salvations ni main ultimate point from sin non sumjong theke phyok mung teki sangke a sumjong man thanke kaitoni thamsi a thamjin theke non phyok mung abo salvations third point no screen no kana third point accomplished by Christ alone sabo abono sampurna khaipeka salvation no Christ alone ni bising tisi Acts chapter 4 verse 12 there is salvation in no one else no khabayo hatola sakawo kuno te lama sakri Christos sara salvations abo dormo samung kaham bkhawo sincerity bai one sum kaham bai abo salvation bai salvation bor man ke Christo ni bising tisi mise tamning ke bo perfectly life tongi thangka 100% kaiten kok na khnawi kaiten kokti tongai je jaga whole old testament ni adam ni ology asanar kefon tongi mala tini se jor kebu tongi maya sabo 100% god te 100% man ngi tongi thangka a Jesus Christ simisi ben active obedience no mnoke actively bo asai frun chimi afani kok no thops man noriam sound bagi bo abo tongi tongke bini chongjak borong bagi bo perfect substitute perfect mediator hai chimi buya paithago bo bathar jaka ajim thimung sung manjak thai tongmase a judgment sung manjak thai tongmase abo sam manjak ke a sajla manjak kha active obedience manuk jago text ka passive obedience manuk jago bini whole bini hasa ka tongui thangpro bo kathang tongui thangpro actively afani kongna ko khnai tongkha passively a tek to koston bising tibo bo afani kokti tongui thangka passive obedience tai man thaibo manjak kha je jaga ang manjak no tongmani sumchok borok manjak no tongmani tai thaibo basa kha bono funugo a accomplish sab kha kenke Christos te kun lama kare o hasa ka bo te kun lama se kare ma thangjak na ni a lama angke Christo ni bisingti simisi ngisang clear angkha salvation angkha bo kaitoni fully samung 100% kaitoni samung simise a salvation tamo ni theke phiok mungke sumsok ni yak ni phiok mung a sumsok ni man thai tamo ka kaitoni thamsi
Nga abo sabu sin jaga wo manjak phaikyang ke kaitin songtre sajla 100% God accomplished by Christ alone